Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still a boy Teda DJ. So today ngifuna sithi nje shy throwback la hip hop celebrity la album kaZako la album kaZako yokuqala la. So this was the first album engayithenga ngemali yami since ngiqala nje ukulalela umusic ngene ku-music ngayithenga lapha ePietermaritzburg eMall Liberty Mall. I think it was first week ka December ngo-2011. So i-album le kaZako le. So ngifuna nje senze i-review yakhona because ngiyazi khona abangakazi beyizwe namanje. So enye album I think iyafika yahlala kakhulu enhlizweni yabantu. So i-classic la collection yami nje le album engihlonipha kakhulu yabo nje igugile ne-dust but i-disc le original copy ka 2011. So uZako ekhiphe le album la ibizwa ngoZako lapha ko-introduction lapha ezaziza ukuthi ubani uZako and ayiphume under i-Native Rhythms laphana uyona record label ayisayine under yona but uyesebenzisana nongane laphana-ke. So okukhona nesiphetho record kwi-mix lapho i-distribution eyenziwe uSony i-record label oyiyona enkulu abesebenzisane nayo laphana. So maningi ama-features ayekhona la babekhona abantu abafana nabo-Tira, i-Big Nazi, okukhona u-Big Zulu laphana. I mean uZulu Boy ekhona laphana because benza i-remix yale ngoma kuyiyona yaba i-leading single khona laphana ingiyachoma lana kuyiyona ingoma eyidlisa abantu ngempela ayidla abantu laphana. Ngiyakhumbula first time ngiqala ukumbona eperform stage it was on Pietermaritzburg 2011 before kuphumela album laphana kukhona ishow laphana eMaritzburg eyiba njalo ngo-first week kaJune ebizwa nge-Royal Show eyiba laphana e-Royal Show grounds laphana. So kwakukhona Ukhozi FM celebrity birthday yawo and uZako ese-stage ephefoma yona leyo ngoma bathi ngiyachofa. Ngiyakhumbula lapho wangena e-stage egqoke ikhavela ngalesa sikhathi ayisadlisa uZako bomjida wamakhavela-ke. Ngangiqala lapho ukumbona ephefoma ngaqala ngalo day umthatha serious because before lokhu uZako ngaqala ukuzwa ngaye 2010 ukhona umshana wami laphana Simbizo ngoMashizo laphana. So uyena umuntu ointroducer kuZako lapha early nje ngo-2010 because mina ngingumlandeli omkhulu ka-Abduze but belothi no there's this guy wakwaMashu laphana orepha kanje ngithi uZako hey ngithi mina waye negama elinje because ngangingekho ngegama lakwathi igama lomuntu wamaskanda uZako until ngimuzwa esekhosini laphana kunamba ngisho okay umjidi khona into ekhona laphana lo show I think ngalesi sikhathi esabiza ngoClever ungagive up hosta uTshatha. So ngaqala ukumuzwa lapho-ke but-ke nje ikhiphe album le I think i-album yakhe nje yavela ngenza ngawo umlandeli kaZako till this day nje ngoba ngathi nje ngizwe album inengoma eningi. Mhlawumbe ngizokhumbula nje ngithi ngizokhumbuza nje abantu mhlawumbe ingoma ezazimnandi zokala ngayo le ingoma uyona eyisingile eyinamandla le bathi ngiyachoma ingoma yadlisa kakhulu le remix yakhona ayino Danger noZulu Boy bese uba khona iDiedo laphana enye ingoma especial kakhulu kumina mangilele album laphana because iyona yangibonisa i-ability kaZako la ukwenza storytelling. Leyo ngoma lena manje ngisayihlonipha namanje noma ngilalela iyanginika le hip hop le like hip hop le hardcore hip hop le yangempela. So leyo ngoma ngiyahlonipha. Kube khona nenye ingoma ebizwa ngeKasi Love laphana yenye i-favorite yami kuleyo album leyo namanje ngisayidlala namanje. So enye ingoma ezazimnandi kakhulu but there is one song especially and I think manje siqala uba special kakhulu kumina because there was a trip esasishaya nobhuti wami my brother uNhlaka. So sasuka from Esikhothi seBergville and usisi oyehamba ngale moto yomsebenzi la kwakunemoto entshane weze emsebenzini and sadlala i-album kaZako lapha. Usisi wami umuntu olalela igospel lapho umuntu oyiborn again laphana. So usisi wami omdala usisi Nonkanyisi ongasekho ya. So that's why le ngoma special. So sasilodlala ingoma zonke la but we play this one song le album because uyengayena umuntu othanda hip hop but there is one song ababeyenzile laphana i-remake yale ngoma ka ubaba lo I think uJohnny Clegg la. So ikhona ingoma abayenzile laphana uZako uhamba nobaba uMdletsho laphana okuyimbongi laphana Scatterland I think track number bakule ngoma la because I remember that song very well uthi namanje Scatterland nge-reloaded track number 6. So leyo ngoma sayidlala ke lapho no sisi wami no okay le hip hop nayo sometimes sikhona ingoma ezimnandi because indlela yayiremake ngayo nendlela ene-sound ayinesigqi leyo ngoma. So leyo ngoma nje special ngaleyo ndlela because yona ngoma yathola i-approval laphana sisi wami ongayilaleli i-hip hop ke leyo ngoma leyo ayishaywe kakhulu laphana uZako laphana wakhuphwa kakhulu kuyareshwa ke leyo ngoma leyo. Kuba khona nenye ingoma isigubhu ishove ingoma zonke ezazimnandi abo Clever laphana. I think nje uZako lo album wafika wakhombisa ukuthi no uzohlala egamini namanje usekhona egamini. So nje i-album yeZako especially leswa ngithi angenze le video yakhona because no album yaphuma ngo-2011 but
so speaker nawe sithi asireact kule album ngo-2026 because I know ihlalile I think enye album izocelebrate u-20 years kule minyaka ezayo and izobe yenzile indima yayo. Hopefully mhlampe iyoba khona mhlampe anniversary because enye into elekhaya eMzansi la kuma-show la semzansi asinawo mhlampe izinto ezifana ama-anniversary abantu be-celebrate ama-anniversary. Letho mangiya ku-Back to the City Festival le hip hop festival yenzeke eGoli ngeke ngijabule ukubona abantu be-celebrate ama-anniversary because abaningi abawenza ama-shows nama-tour because of lack of sponsorship and stuff kanjalo. So ngiyafisa mhlampe nawo zawe mhlampe mangathiwa inkosi yasigcinela yena mhlampe ukuze kushaya mhlampe no-2031 celebrate 20 years old album zibe khona into efana kanjalo because I think album yakhe yayivula iminyango eminingi especially eKZN. I think yona album yokuqala yase KZN yaba commercial because even though uZulu Boy wayade ethole i-record label before yena uZakwe but le kaZakwe yafika yaspreada kakhulu. uZulu Boy babesavula iminyango kakhulu lapha abantu abaningi babengakabi that interested ku-hip hop. I think isikhathi yaphuma ngaso le yenza ukuthi mhlampe yabo i-wave ibe khona nabantu abaningi nje baseJozi baqala ukuyibona iDurban la ukuthi okay I think iDurban ikhona into yenzakala hip hop ingasaziwa ngegqomo kuphela nanga at that time igqomo lalo ngabikho kukhona iDurban kwaito so yawenza umsebenzi. So that's why so speaker now sithi no hayi shout out to uZakwe laphana intwana yakwaMash laphana intwana yasemsinga lo. So umunye nje umuntu engimhlonipha kakhulu nesikhathi to i-rap nendlela akacontribute ngaku rap even behind the music like izinto akazenzayo for i-rap. So yeah, so speaker now no sithi hayi ashaye something for uZakwe la. So yeah, i-album kaZakwe la iphume ngoNovember ka-2011 yeah. So mina ngiyithenge ngoDecember that's why ngiyikhumbula ngoba yeah egugile album yami but isadlala actually ayinasona nescratch esizodwa sekhona. So yeah sivala khona live video sekhona ku-Twitter ethi speaker nawe, sikhona ku-Facebook speaker nawe, sibe khona na ku-Instagram speaker nawe and sikhona ku-Twitch speaker nawe. Mothi ku-TikTok sikhona speaker nawe show. We out.